O te whatalofa te lau whaafunga anga i le nei tae au, ma lole soifua manuialo maia o Talala Radio Samoa. I tala tomua, ua ngani le komiti filifili al palemene a nga i le malo watatau na toe va ai toe a matawhewa i ngā trades i le vau au kilani ma Wellington. O se fautuanga o sa waile mai o so enga na whai al komiti, whaatatau i le toe a matawhewa i o trades i le vau nuu i tutonu o New Zealand. O fewa inga le vau au kilani a nga i tauranga, nei pia i Wellington, whaapia le vau Wellington ma Palmerston North, whaawawa tua i Fielding, le ana sau i fautuanga al komiti. I le taimine o le te huia, le olo o whealua i le vau au kilani ma Hamilton, hei ta ai waiele manatu e whaawa watu i tauranga. Le isa nu o le South Island na ta ua mai le reporti o lo sa wai fautuanga al komiti al palemene pau o lea, o lo o fua lava i lunga o so enga. O se reporti e sala lau mai tuana na fiele i maua se avanua fa atala noa i le minista o whewa inga David Parker e tusa ma moli mau le taita i fono o le komiti i tala le Herald. O le toe fa awa wai o whewa inga trains i le vau nuu o lo i oe i aile to atele o pāti a toa ai ma le matanga luenga o whimalanga inga. E le fa ato ese le waka ko tahi le tapuni o le awala lau papa le Auckland Harbour Bridge a o whaitio i nā i e pisinisi. Whapea tangata whai ngā wenga. O le tali mai lea le pūlenga le talo sanga le Employers and Manufacturers Association ua tatau ona tua ilo ta i ala o lo o fua i aifa ai unga i taimi e tāpuni ai le awala lau papa. O le malolosi o savili le amatanga o le vaiaso le ana tele i na tāpuni a whaafua se i ai le awala lau papa. Ma ele i fia le to a tele o tangata whai ngā wenga. Whaapele tele o pisinisi a fia. Whai mai le asosi. O le alava ile i malolosi tele savili, ai tapuni fua le awala lau papa. Peita e tali mai le sui al pūlenga le waka ko tahe ma whai mai, o le alava na sa o le whaai unga na whaia, ma e le wha ato e si foi. O le awala lau papa le Harbour Bridge o le e au si aloa e savili, le iwa 10 kilomita le itu la tāpunia umaloa lanes. Ma whai mai le pūlenga, e le mo o mia le toe whai o se isi ilo i longa, o le a foi wha ato a umatu le ilo i longa o le tausanga le nei. E peo na whai ai esu enga tūtu o tasi. O le malosi wha tāpula au lo o fua i ele tāpuni o le awala lau papa. O le swinga lea talu mai le tausanga i lua afe lua se fulu le ana tāpuni ai mo le lua ma le afa vaiaso. Ina ua la vea le loli le ana ave savili malolosi ma i le taimi lea o lea sa se lau lua fitu kilomita i le itu la. Pāua esu enga, e ui le mali lio whai ngā malo mo le silia ma le 5 se fulu tausanga tāluai. E whau fale le lei i New Zealand, pa ngā lea ele i lava. O le ufa ilo mai le Human Rights Commission ananafi, wha ai ungo so esu enga na whaia wha apitoa i fale i tutono le atunuu, ma e lua tausanga na tu ufa atasi ma ele nei ilo i longa. Ma ua le tu atele o tangata lo nonofo pe i fale ua polo ngā toa i le ma whanawhana, ma ua mo omia le toa teu le tu la fono, ma wha atu sa isi pūlenga fou, e nā te mata i tu ina le maketi o fale. Whai mai le komisi, wa mai atala noa ma minista pe tae o le tali na au mai. E le o tutusa le reporti ma wha maunga. Ai tali o le tae o le act David Seymour, o le toe whai o se isi pūlenga i tusa ma le finangalo le komisi, o le mai maunga o le taimi matupe. E le fau i le wha alongo le act le mata upu o la ngā mai le komisi, ma o le komisi la wafo ile e tasi wa levo na mana o Seymour wa tatau o na tapuni. Ai mai le Renters United, o lo langolangoina le whaalapo tukotonga le manato le komisi e whaia se isi pūlenga i wa aia le maketi o fale i New Zealand. Ona o le alawa fo i o wha atasi le tau ma whai i a whau fale, wha apea i male maua mai o se polo fiti. Ua mawhai ona toe fo i tangata sānu nofo i le Loafers Lodge e ave e sea mai nisi o lātou mea tō tino o tutoe. O se tala fia lea mo i lātou nei e pe ona sā le i mawhai mua muai. Ma o le mafu angalea na sulu e le whaamisinonga māwalunga mo se fesoa soani. Fitu vai aso tāluai na mua i le hostel le nei Wellington, ma fasi o te tamato o 5 ma o le to a tele fo i nao ese, o lea na o tau lava o lava na la e i le po. Na sa wailoa ma le fe autus tu sia tau ala mai telefoni, a le pūlenga o le fale, o mea to tino umolo o iai, o le a la foa e le la pisi. Peita e on wha i unga le wha amasinonga māwalunga wa a mai o se tali wha a fia loto mo i lato nei, o le a mawhai ai ona toe fo i e awa o mai mea to tino, o lo mawhai ona toe li pea ma wha o ngā. Matala wha ai u, le fia le kamupania le Flick i le se seo wha upunga le Genesis, o lo o whai i tangata i taimi e maketi ai. Whai mai le Flick, wa tele tangata wala au atu matu i fesili, be wha amaunia o lea e tasi i masina ta itasi.
Tāwana au nanga male whaamtalanga. O tala nei ale Genesis e le ngata I tangata o lo o a whea whale o ainga. Ai whaapele au whai ngā luenga o lo o tari telefoni. Tua I ai le flek le pūlenga tau I le tisa tele ale Genesis, ma o le afo I ua whai ai ma lana whaasala launga whaalau I tele I lunga le social media. I se tali mai ale Genesis, o se post e le longo malie, ma o le afo I ua vaava ai I ai le pūlenga. Telefonala Radio Samoa, manuia le tai au.